nalango samia lavoto auturani tailebu ngoma awai tu ngai malake REC ando tali tawale ndo warra na radio fijuan ndo bibi ya wasare matibuya mai sarulo toka ando tali takana warra na radio fijuan bula nalango peni watu tigo batulo lomba ando tali takana warra na radio fijuan ndo bibi na radio fijuan ndo bibi tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka se koyongo na vakaleleka ni nonde tukutuku na mbongende ndai sana mbokodi ni labo ka siang ni baro te mai na kene tukutuku boy labo mai na bait tambana ba mate ni tu ngone labo e mangataki na pemba kisasibi en mbosi ni public accounts committee na matake ndai rongodikina ni sona tambana ba mate ni tu siang ni bwa soteritaka na labo e bango lebeira en bunga na mbaksaoti en matake ndai rato suli tukutuku na ministry ngaraba na bila koyaki ke na tambana ba matai se infrastructure ba matata kikina na nondo to itukutuku boilabo ka sandi kibioti dole tikina tukuno Paul Bailey na buni bola tunde en ministry ongo ni rabembi yaki na bakalislesi en nondo to tambana en BCVT kangosa keni balembale ni rana bulida elebu naka ka lebu talanga na bebe sau e bande taki ni 2.1 milioni dola baka kine ndona ona na rauno $1 e sianga ni ba matata takitu na kiana ka boilabo mai na rona tambana ba matani tu e ngo e na ba matata takikina le ni bonua e na ngauna sana barite kiotikina e na mbose lawa enda saba salataki na le ni bonua menda tauro mai e ndua na ibola tara se permit ke ba kovina kata mo kote ndua tambua kini silandi engan rebe ni bola tara ba toka en export permit me baka ni tambua endua beir na tolu sabul gabana ondolu na iawa maringeti ni tauki ni bonua kabarurungi na ruku ni Convention on International Trade in Endangered Species e bandita ko Mark Ramsden na mata ni New Zealand kina na bonua ni ruimbimbi na kana boeduri na beba garara mataki se awareness e na buku ni tikinongo e kai ni sang ni ndona kana kana lenga ni baka utambua ki New Zealand se na kiana baka umai kibiti na kanga imbimbi oya na kiana tigo na permit ndo tana tikina e bambasi kataki na betal noni tambua oya na kiana ba matata taki na beti kini lawe so e rabodikina oire e rangole mai kibiti baka osibi en sona tikina baka ongo ni bonga ndo na madao me boe durikina na Oceans Conference mai New York sa sebutaki ndo ni alalo se video me baga matatataka na bimbi ni mbose ongo e baga takila na bimbi ni mbose o Peter Thompson e na nanda bonua ka sa tauro talitunga na itutu baga UN President of the General Assembly gwendo na mbose ka na vitalota kikina na bimbi ni kia na tangumaki na nanda wasawasa me sema sareni ki na mbose ka ni bebe sa uninraki o viti na bebe gitiko na kia na liutaki na mbose o ya mai Sweden mai nei kalima ke nei kavitu ni singa ni chune. Kinangito, ngandreba na timi ni neta siri men na wakarute ki kwa vinaka ni mbera ni rauna dalindi ke isuwa e na mwani madha ongo. Dina manda ni rato se liu toka e na tinika ona puindi e na ngaunongo na timi ni neta siri. Ina taki e te tiko o ya na kia na wakavinaka taki na molmolumu e tiko berato na dorvou. E na mwani madha ongo rao mena sarabikina non ro bengen rabu na timini na musiki nan ronga ena Thompson Park e suba ke neta siri se sanga ni se bonti tekina bonua ena baidurikina na gito ka kino nandi maduata Northland ke malolo rao mena rongodi ena radio fijuan na non ro sota o suba ke neta siri maidha bekiri na vakaleleka ni nonde tukutuku na kiana ikuri e rao na sema na radio Fiji 1 ke inambula FM ni bukadeng vinaka Korombur lebu do aleke na station na Bula FM do aleke alanga na yawo na isala bilaw Bula FM namba 2 na serre Dadang ko pinesiwa po ang ano yung bukatili kung total takawali na warong ng Bula FM. Ko ay singatoka. Bula FM namba 2 na serre. Bula FM namba 2 na serre.